bakunzi ba Fresh TV 257 twongeye kubaramutsa ubugira kandi tuvuga mwiwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanyere turi mu kiganiro cacu Worship Together mumaze kumenyera mu minsi itari mike aho dushobora kubona umwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira twama dufise abatumire batandukanye ariko n'umunsi dufise undi mutumire mushasha reka tumikaze atwidondore maze mwenye tugiye kubana mu mwanya mwiza tumikaze. Murakoze cyane amazina nitwa Ridasanzwe Urarira tugiye kubana mu mwanya mwiza wo kuramya Imana no kuyitaza. Murakaze cyane ndizeye neza ko benshi mu muzi muri Kora Gospel ya bacha bamwibuka cyane gose niwe tugiye kubana mu mwanya mwiza reka rero tumikaze hamwe n'umucuraranzi wiwe muri kano kanya tugiye kubana mu mwanya wose turabaha ikaze. Murakoze. This is Fresh TV. We shine to progress. Tubandanije dushima izina ryawe kuko ari izina riri hejuru y'andi mazina yose. Uko wahozeho n'uyu munsi ni kuri uri umwami ategeka ibihe. Ni wowe Jehova, ni wowe wanesheje, ni wowe waduhaye ubugingo twahinduriwe izina ku bwawe. Icubahiro ni icawe mwami. Amaraso yawe ntazoshira imbaraga, amaraso yawe ntay'igiciro. Haracari ivyizigiro, haracari ivyizigiro kuba kwiringiye mwami. We know it
umwami agutegeye amaboko, agutegeye amaboko. Ngwino winjire, amaraso ya Yesu oya ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga. Nami mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe Yesu, aho niho nkirira, niho nkirira indwara. Mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, maraso yawe Yesu, aho niho nkirira. Mu maraso yawe Yesu, mu maraso yawe, mu maraso yawe nahakiriye indwara, nahakiriye gutizera. Anyishuriye imyenda yose yahanaguye icacanje, maze yugurura amajuru, acira inzira mbona kwinjira. Umwami yanyishuriye imyenda yose yahanaguye icaha canje, maze yugurura, maze yugurura acira inzira mbona kwinjira. Yanyishuriye imyenda yose yahanaguye icaha candeka, maze yugurura hindurirwa izina amajuru. Uyu munsi ndi umwana w'Imana kubw'ubuntu n'urukundo rwa
maze yugurura amajuru ancira inzira mbona kwinjira. Amaraso y'umwami n'ay'igiciro cyinshi niyo yonyine yari kubasha kutugira abera, niyo yari kubasha kutweza. Uyu munsi twarejejwe, turi abana b'Imana, twakuye kwa gasembwa kose n'icaha cyose caturega. Amazina yacu yarafutiranganijwe mu gitabo cyo kurimbuka. Uyu munsi turaririmba kuko turi abana b'Imana. Turagushimiye Kristo. Amaraso yamenetse yaguyeho urubanza. Aririmba kuko nzi yuko nababariwe. Ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Amaraso yamenetse yaguyeho urubanza. Narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Oh,
nawe utarakira umwami birakwiriye kumumenya, birakwiye kumwizera. Ni umwami wo kwizerwa, ni umwami atameze nk'abantu, ntiyigera ahinduka, nta gacu ko guhinduka kumugaragaraho, ahora ari uwo kwizerwa. N'igihe twebwe tutari abo kwizerwa, n'igihe twebwe tutamwizeye, we yamara uwo kwizerwa. Haleluya. Ushimwe Mana ihambaye, turagushimiye Kristo. Ushimwe
niho hari ibihembura. Ndagushimiye Kristo. Uri yawe, uri yawe, uri yawe, uri yawe, uri yawe, Omega, uri yawe, Omega, uri yawe, iyo uvuze biraba, uri yawe, uri yawe, Alpha na Omega, uri yawe, Alpha. Nizere nawe kuko umwami niwe tanguriro akaba n'iherezo, niwe yawe. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega, uri Yahweh, Alpha and Omega, uri Yahweh, uri Yahweh, uri Yahweh, uri Yahweh, uri Yahweh, Alpha and Omega, uri Yahweh, Alpha Omega, uri Yahweh, hallelujah, uri Yahweh, uri Yahweh, uri Yahweh, Alpha Omega, uri Yahweh, Alpha Omega, uri Yahweh, Alpha Omega, uri Yahweh, Alpha Omega, ni wowe tanguriro ukaba n'iherezo, Alpha na Omega, Alpha na Omega, Alpha na Omega, oh, Alpha na Omega, Alpha na Omega, you are Yahweh, Alpha na Omega, you are Yahweh, Alpha na Omega, you are Yahweh, Alpha na Omega, mwizigire, you are Yahweh, Alpha na Omega, niwe mwami ashoboye kwishura igishibereye kuri bya bindi byose bikugoye, kuko niwe tangurira akaba n'iherezo, you are Yahweh, Alpha na Omega, you are Yahweh, Alpha na Omega,
You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. Hallelujah. N'umwami wo gushimwa, n'Imana yo guhimbazwa, ko yahozeho kuva kera n'uyu munsi ni kuri ntizigera ihinduka. Naho abantu bohinduka, yo ihora ariyo kwizigirwa. Nubwo abantu boyivaho, yo ihora ariyo kwizigirwa. Ntumeze nk'abantu mwami, urahambaye. Ntumeze nk'abantu, urahambaye. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Ariko wewe ntuduhemukwa kandi ntukoze isoni. Abikuzo, abikuzo, kuko urabikwiriye. Abikuzo, Mana yacu, kuko urabikwiriye. Abikuzo, abikuzo, kuko urabikwiriye. Abikuzo, kuko urabikwiriye. Abikuzo, Mana yacu, kuko urabikwiriye. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ntumeze, Mana ntumeze nk'abantu. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Nubwo abantu barambirwa, wowe urashitse icyo wasezeranye. Ushimwe nawe. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Ukomeza isezerano
tugufite mwami turakomeye iyo tugendana nawe turabanesha. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ndetse mwabanye natwe. Fasha akanya ko gushima Imana kuri wewe wabanye natwe muri uyu mwanya mwiza. Reka ndagushimire mwami Yesu abandanye kubaha umugisha. Reka ndagusabe kuzohora ukurikirana bino biganiro canke uyu mwanya mwiza wo kuramya Imana no kwihimbaza biciye kuri iyi TV, Fresh TV. Turabashimiye nabo, Imana ibaha umugisha ko batanga kano kanya keza ko kugira ngo ubwoko bw'Imana buhimbaza Imana aho umuntu wese aherereye. Imana yo mw'ijuru ibaha umugisha. Ndashobora kugusaba ugasimbira n'ubundi no kuri channel nsanzwe nkoresha ya urashobora kwandika Bank Official, naho nyene uzohasanga ibi bikorwa byiza byo kuramya Imana no kuyitazira. Murakoze, Imana ibaha umugisha.